Naj vas najprej lepo pozdravim, sicer v ožjem krogu na željo tudi našega današnjega gosta, profesora dr. Darmira Barbariča, ki mislim, da mi ga med vami ni potrebno posebej predstavljati. Je pa tako, da danes slučajno se praznuje v Sloveniji dan filozofije. Imajo v Mariboru celo slovesnost, da imamo UNESCO dan filozofije. To je bilo slučajno, jaz sploh pri organizaciji tega nisem na to pomišljal, ampak tako je naneslo. Zdaj, ta razgovor poteka ob avtorjevi 70-letnici in ob tej priložnosti smo pri založbi Apokalipsa izdali izbor njegovih tekstov z naslovom Disputacije, filozofske disputacije. Se oproščam, ker je v vabilu bila neka manjša napaka, da namesto disputacije so bile drugače, a ne, je pa, kako bi rekel, ta knjiga, ki je šla v slovenščini, nekako v manjšem obsegu predstavlja njegovo zelo detaljno in obsežno knjigo, ki mislim, da predstavlja en ključnih prispevkov hermeneutične filozofije danes iz radionice duha, ki je šla leta 2021 v Zagrebu. In najin razgovor bo potekal recimo nekako v duhu te knjige, ki zaobsega, se mi zdi, nekako celoten avtorjev opus. Ta opus je zelo obsežen, tako da me je urednik založbe Primož Repar, ki ima še zaprit, prosil, če bibliografijo omejim na določene strani, ker drugače bi se obseg knjige nemogoče razširil, tako da seznam člankov v raznih revijah in zbornikih je tu izpuščen. Ampak že iz tega seznama, torej skupaj z avtorskimi in uredniškimi knjigami, je tu že številka čez 50. Zdaj, tisto, kar je še posebej pomembno, je, da profesor Barbarič že vrsto desetletij sodeluje z našim slovenskim filozofskim prostorom, torej še iz časov Jugoslavije, jugoslovanske krize in potem, ko sta se obe dve državi osamosvojili. In mislim, da ima ta odnos eno posebno veljavo, torej da kaže na neko duhovno vez, če se poslužim tega imenovanja iz naslova knjige, ki presega pravzaprav vse okoliščine, v kateri so se Slovenci in Hrvatje znašli v tej zgodovini, ki ni bila ne za ene, ne za druge ravno prijetna večkrat. Ampak nekako se mi zdi, da obstaja tu neka vez, nek poskus medsebojnega srečevanja, ki to presega. In profesor Barbarič, mislim, da ima tu vsekakor odlikovano mesto. Zdaj, ta razgovor bi sicer začel, torej predstavljam te dve knjigi, izpustil sem še njegovo nemško knjigo o Schellingu, ki nosi naslov Velika disonanca, s katero se vse začenja. In to veliko disonanco bi mogoče postavili v izhodišče najinega razgovora. Namreč v tem razgovoru bi sicer jaz rad predstavil tvoj opus, tvoje delo. Ampak glede na to, da se vsak tvoj tekst, vsak tvoj filozofski stavek ukvarja z nekim vprašanjem, kako in kaj je lahko filozofija. Bi ta razgovor začeli
s to disonanco. Je ključno vprašanje zate seveda ta v več ozirih izpostavljen položaj človeka. Ne bom rekel v našem času, ker ta čas je tako v disonanci, da o njem govorimo samo še kot o krizi, o nečem, kar je problematično in z njim tudi filozofija. Ampak sama filozofija ima pa eno posebno pot. Dejane, hvala najljepše. Prije svega raduje me nakon niza godina da sam ponovo u Ljubljani, da vidim toliko dragih prijateljskih lica oko sebe, da sam spontano se sjećanjem prebacio u vrijeme od prije možda 30 godina kad sam imao čast i sreću, zadovoljstvo prisustvovati osnivanju Slovenskog fenomenološkog društva. Ta večer će mi ostati vjerojatno cijeloga života u najboljem sjećanju. Entuzijazam, polet, iskrenost i starijih već prokušanih kolega i mladih koji su osjetili želju i potrebu da se pridruže svojim najboljim snagama tom poletu je nešto predivno. Rijetko se događa, mnogim se sredinama kulturnim i mnogim narodima nikad ne dogodi. Naravno, čovjek nije sretan kad ima osjećaj da je nešto od tog poleta splasnulo, ali s druge strane uvijek ga može tješiti i ohrabrivati misao da je tog poleta bilo i da možda ponovo može biti. Ja se ispričavam što govorim hrvatski, nadam se da to nije veliki problem. Ja sa svojom slovenščinom sam dospio do toga da uglavnom razumijem, ali da bi formulirao svoje misli tako da ih se ne moram stiditi, do toga nisam došao. Ovom prigodom bih želio zahvaliti mnogim kolegama i koji su tu i koji nisu tu na dugim godinama intenzivnog filozofskog druženja. Kad kažem intenzivnog, to znači ponekad i godinu, dvije se ne vidjeti, ali znati da je drugi negdje na istom tom putu i znati da nisi sam, to su dragocjeni pokloni koje sam ja sa svojim slovenskim kolegama imao priliku iskusiti. Da bi barem dijelom se odužio prije svega Dejanu, a onda i svima vama, ja sam donio i ovu knjigu o Schellingu i još jedan primjerak ove iz radionice duha i svoju ovu relativno opsežnu, možda najzahtjevniju sistematsku knjigu Wiederholungen koja je izašla prije par godina. Ono što nisam donio, što sam želio, naprosto nisam stigao jer sam tek s mora došao u Zagreb, podignuti prije 2 dana iz tiskare u Maticu stigla knjiga koju sam priredio, Vanja Sutlić, predavanja o Nietzscheu. To je knjiga koja nekako odgovara jednoj drugoj, prije 2 godine izašloj, koju sam jednako tako priredio, predavanja o Hegelu iz ostavštine koju su meni na brigu dali nasljednici. Ja sam je pohranio u našem institutu i dosta intenzivnim i ne uvijek lakim naporom dešifriranja i digitaliziranja i korigiranja i redigiranja mislim da je vrijedna i da će dodatno svjetlo na misao tog hrvatskog filozofa koji je svakako među nekolicinom onih od kojih sam ja učio, ali to je manje važno, nego svakako je jedan od onih koji zaslužuju i dugo će još zasluživati najveću počast i najveći ugled u ovim našim krajevima, u to sam duboko uvjeren, a mislim da se to moglo dijelom i u Ljubljani, zahvaljujući
naporima kolege Komela koji je u svojim seminarima njegove tekstove intenzivno radio. Dakle, Dejane, kroz par dana stiže i ta knjiga, nažalost danas nije tu. Što se tiče ovog tvog auftakta, ovog inicijalnog poticaja za razgovor, ja mislim da imaš potpuno pravo. Ja sam u toj Schellingovoj formuli djelomice našao i izraz onoga što mene desetljećima u filozofiji vodi, potiče i goni, a nekad me i maltretira, iskreno rečeno. Naime, jedan gotovo paradoksalni pokušaj da na filozofiji radim, da filozofiju mislim, ali ne samo mislim, nego pokušavam koliko je moguće i životom njoj odgovoriti kao bezuvjetno cjelovitom naporu mišljenja. Dakle, svaki pokušaj da se filozofija reducira na jednu disciplinu, na jedan od mogućih svjetonazora, na jedan mogući pravac, mi se čini na neki način prekratkim i gotovo bih rekao unaprijed već defenzivnim pristupom. Filozofija kad je ima, ako je ima, a to nije samo razumljivo da je opće ima. Može biti da je i nema, i može biti da je niti neće biti. Nemojmo računati da je samo razumljivo da je. Imena se rabe desetljećima i stoljećima za nešto čega zapravo više u stvari nema. Ne kažem da je to tu slučaj, ali nemojmo to isključiti. Dakle, filozofija tamo gdje se ne reducira zato da bi bila efikasnija, probitačnija, isplativija, nego gdje bezuvjetno nastoji na tome da kad misli zahvaća cjelinu svega što je. Takva filozofija je u iskušenju da ne bi izgledala, da tako kažem, pukom fantastičkom konstrukcijom, da se pokuša nekako sistematski uzglobiti, uskladiti, artikulirati. Ta vrsta mišljenja cjeline bića kao takvog, sistematski artikulirane, raščlanjene iz principa u ono što je po tim principima, je ono što smo u tradiciji poznavali i poznajemo i dan danas kao metafiziku. Ta vrsta filozofiranja uz sav respekt koji moramo osjećati spram nje, nam se danas čini nedostatno. Ali ne smijemo, po mom sudu i po mom uvjerenju, iz toga izvući zaključak da možemo odustati od pretenzije na cjelinu bića. Dakle, cjelinu bića misliti pod svaku cijenu, ne više na način metafizike u vidu ovako ili onako shvaćenog sistema. To je zadatak broj 1 i to je moj prvi odgovor na pitanje što je filozofija. Drugi odgovor, i tu je paradoksalnost ove formule koju sam u Schellinga pronašao i koji me je, da tako kažem, nadahnuo, drugi moment je paradoksalan. Misliti cjelinu, ali ne kao jedinstvenu cjelinu ili cjelinu koja se temelji na nečemu jednom, hen panta iz cjelokupne tradicije od samog početka filozofije, nego takvu cjelinu koja je u sebi prijeporna, koja je u sebi, da tako kažem, udvostručena i usuprotstavljena. Cjelinu koja živi na taj način da se ono ključno, ono bitno razilazi sa samim sobom i sebe pokušava naći, nalazi i u tom nalaženju se ponovo razilazi. Dakle,
Disonanca je otprilike, čini mi se, termin, izraz koji tu temeljnu konstelaciju filozofije koja je oduvijek, od samog početka bila shvaćena kao onaj neobični, čudni, teško shvatljivi zapravo prostor u navodnicima između ključnog dvojeg. To između biti to metaksi, kako je još od Platona nadalje filozofija mjerodavno karakterizirana, to između dvojeg koje je na neki način jedno, ali jedno u sukobu dvojega koji se ujedno sjedinjuje i razdvaja, to je otprilike ova disonanca i to je ono čime ja mislim da se koliko toliko mjerodavno i pogođeno odgovarajući karakterizira ili označava način egzistiranja filozofije ne samo danas, nego od uvijek od kad je ima. I samo zadnje što bih rekao na to, mislim da imaš pravo, teško da iko ko je dovoljno sabran danas nije svjestan toga u kako neizrecivo dubokoj krizi se ne samo čovječanstvo, nego cijelina bića kao bića nalazi. Međutim, relativno, na prvi pogled olakšavajuća spoznaja, ali zapravo baš suprotno otežavajuća spoznaja je ta da je filozofija od kad je ima zapravo jest u toj krizi. I svjedočanstvo i rezultat te krize i pokušaj nadilaženja te krize i da je kriza od Heraklita na jednaki način bila uočena i shvaćena kao i danas, koje su naravno povijesne mijene, koje su karakteristike, koje su temeljna obilježja specifične situacije danas, to je naravno jasno da ih ima, teško ih je u ovom času principijelno pobrojati, ali je važno znati da nismo mi danas po prvi put u krizi, nego da je na neki način u karakteru filozofije leži to da je rođena iz krize, da je pokušaj savladavanja krize i da na neki način time da ne zatvara oči pred krizom, sebe drži živom i budnom. Tako otprilike za sada početno mogu reagirati na to riječ. Te bom sicer takoj prijel, torej ne samo da seveda ti je predodobno to, kako filozofija je na delu, ampak si v naslovu tvoje knjige si uporabil seveda oznako pojem duha, ki sam po sebi kaže to krizno pozicijo filozofije, ki praviš, da drži filozofijo, ampak danes je beseda duh v filozofiji tako rekoč na smetišču zgodovine. Tu samo da pomislimo dekonstrukcijo Derridajevo, vse to, torej s tem, da beseda Geisteswissenschaften izginja, da ne moreš Humanwissenschaften, že v Nemčiji Kulturwissenschaften in vse to. Torej, to je zahtevalo en določen pogum, da samo oznako duh postaviš. Mislim sicer, da je to povezano s tem, ker kot si zdaj naznačil, da ti celotno izročilo filozofije ne vzameš nekaj, kar pripada neki preteklosti, ampak nekaj, kar deluje v našo situacijo. Torej, da nismo mi v poziciji, da se kritično, kakorkoli receptivno postavljamo do te tradicije, ampak je ta sama, ta, ki nam pokaže, kje danes mi smo, našo lastno situacijo. Mislim, da je to značilnost, to je nekaj, kar je stalno, tista stalnost na tvoji poti skozi vse tekste in primerjavi tudi z tvojimi sodobniki, če tako rečem, je to tisto, kar je ločilo tvoj način filozofije. In to verjetno pogum, da postaviš duha v ospredje, v
veliki disonanci. Da, Dejane. Neki od mojih bližih kolega su vrlo diskretno i sa puno prijateljske pažnje reagirali na naslov knjige, tako da su me upozorili da će kod prosječnog čitatelja, čak i bolje upućenog, izazivati osjećaj da sam pod stare dane se obratio poput kasnoga Schellinga i priključio se našoj Svetoj Majci. Od početka je na neki način provokativno u tom naslovu, što nije osnovno u njemu, ali jedan od momenata je pokušaj da upozorim na to da je gotovo nepravedno i bezobzirno okupiran pojam duha zadnjih 100-tinjak godina od teologije ili razvodnjenog teologijskog svjetonazora. Duh je u cijeloj tradiciji filozofije jedan od ključnih pojmova i nije nikad prvenstveno, a pogotovo ne isključivo, bio teologijski ili religijski okupiran. Djelomice da, ali ne u prvom redu. Dakle, s duhom sam direktno, to sam u par riječi predgovora i naznačio, u nasljeđu jedne od ključnih intencija jednog od mojih, smijem reći, najvažnijih učitelja Vanje Sutlića. S duhom sam htio upozoriti na to da mišljenje nije puko razumsko konstruiranje, manipuliranje pozitivno ili negativno kritičko pojmovima, bolje rečeno predodžbama, nego da je u riječi duh sadržano jedinstvo razuma, uma i volje. Duh je u cjelokupnoj tradiciji bio mišljen u Aristotela, kolega Kalan će sigurno se, nadam se, pridružiti mojoj konstataciji kao nus orektikos mišljen. Kao takav duh koji je u sebi prožet žudnjom i stremljenjem i potrebitošću, dakle dinamički shvaćen spram kojega uobičajeno shvaćeni zdravi pa i nadzdravi razum je puka apstrakcija. Tako shvaćen duh čini mi se da je neopravdano dospio u zaborav, da je u od tebe spomenutim pokušajima dekonstrukcije i tak dalje se na neki način razvodnio u relativno donekle prihvatljivu slobodnu igru fantastičkih konstrukcija, ali da više nije, da nema onu strogoću koju u filozofskoj tradiciji duh ima od Platonovog i Aristotelovog, pa već i Parmenidovog pojma duha do fenomenologije duha u Hegela. Ako prihvatimo da ostajemo gluhi i slijepi za nešto što je u cjelokupnoj tradiciji bila jedna od nosivih osi, tako reći, potporni stupanj cjelokupne metafizičke tradicije, ako se pomirimo s time da više to za nas ne znači ništa, da u tome ne nalazimo ništa, da to ne poznajemo i ne prepoznajemo, može nam se lako dogoditi da ushićeni svojim oštroumljem i reakcijama publike ne primjećujemo da više nismo u kontaktu s onim što je nosilo cjelokupnu tradiciju stoljećima i tisućljećima. U tom smislu mi se čini da je buđenje misaonog sjećanja na ono što se u tradiciji nazivalo duhom danas ne jedini, ali jedan od najvažnijih zadataka. U skladu s tim pokušavam implicite promišljati
ono što mi se čini ključnim, najvažnijim problemima naše suvremene planetarne situacije, ne tako da je direktno apostrofiram, da uzimam stav spram nje, ne tako da tražim slaganje ili neslaganje ili publiku ili izdavače koji će hrliti za mojim knjigama, nego tako da doista maksimalno ozbiljno uzmem te probleme pred kojima stojimo, ali da ih, da tako kažem, samo implicitno, u strahu da ne bi potonuo u popularnost, da ih implicitno pokušavam prije svega temeljito filozofijski konstruirati, postaviti, a onda eventualno riješiti tako da ih stavljam u odnos spram cjelokupne povijesti filozofije. To je smisao naslova moje ove knjige u Zibeka u Tübingenu izašle Wiederholungen. Mislim da je pojam Wiederholung iz Sein und Zeita Heideggerovog jedan od ključeva za moguće razumijevanje našeg, po mom sudu, jedino legitimnog ili jedino izglednog odnosa spram filozofije i njezine tradicije. Cijelinu filozofije promišljati tako da u njoj nalazimo analogne odnose, rezonancu onome što su danas naša temeljna i ključna pitanja i da ta pitanja i postavimo i artikuliramo i pokušamo pripremiti njihovo rješavanje, ali ne tako da se njima bavimo, da njih tematiziramo, da njih jednostrano postavljamo u središte, jer nas to vodi u opasnost koja mi se čini golema za duh današnjice i za filozofiju unutar duha današnjice, a to je duh publicistike. Duh publicistike je vrlo opasan. Publicistika živi od toga da pronađe nešto što je jako zagonetno, što je jako teško dokučivo, što je interesantno i da onda od tog interesantnog zapravo živi, ali na taj način da nikad nije ozbiljno o tome mislila i ne pokušava to misliti niti domisliti. Zdaj si me pripeljal pravzaprav do naslova našega razgovora, ki se glasi v intermezzu svetov. To je naslov sicer tvojega prispevka o Vanju Sutliču, njegovi obletnici, ki je bil objavljen v reviji Apokalipsa. Ampak ta intermezzo svetov je verjetno bil zate nekaj, kar si na lastni koži, tako rekoč, v kar si bil razpet. Tu pomislim in te moram vprašati, kako ti je bilo takrat, ko si pisal vežbe o filozofiji, kako si pisal vaje o filozofiji. Mimogrede naj povem, da je bilo takrat, to smo bili študente filozofije, zato naš zelo dragoceno čtivo, to, kako bi rekel, smo razpravljali o tem, nekaj je bilo novega. In mislim, da je bilo novega tudi glede na takratno zagrebško filozofijo, ki je imela, moram reči, zelo visok rang, takrat je imela svetovni rang, ampak mislim, da se noben ne poznam, oziroma zelo redko je, recimo, da bi nekdo obravnaval rojstno mesto samozavesti pri Aristotelu, recimo to so preludih, je prej članki bil že prej sicer objavljen, ampak tega se takrat nisem doteval. Že takrat je nastopalo to vprašanje duha. To si odstopal od ključnega trenda takrat, zagrebške filozofske šole, če lahko tako rečem, ki ni bila kakršnakoli, oziroma je imela zelo visoko postavljene zadeve. Uvijek imam teškoću kad pokušam, čak i nadam se koliko toliko odmjereno o sebi govoriti. Djelomice si me na to sad potaknuo, nadam se da ću uzusima odmjerenosti i pristojnosti udovoljiti. O intermecu svjetova na kraju.
prvo o vježba. Kolega Zore mi je jednom rekao da, ja to nisam pojma imao, da su oni čitali u Ljubljanite. Onda sam čuo od kolega u Nikšiću, u Novom Sadu, 20 godina nakon toga, da su isto tako jedni drugima to dodavali. Ta knjiga je za mene, recimo, ajde smijem nešto osobno reći, polučila uz ostalo taj rezultat da poluizrečenim diktatom jednog od glavnih mislilaca takozvane Praxis škole u Zagrebu, Damir Barbarić u sljedećih 5 godina nigdje u Jugoslaviji nije niti recenziju mogao objaviti. Mi smo svi živjeli u teškim okolnostima. Okolnosti su u Sloveniji u nekim godinama bile, po mom sudu i iskustvu i sjećanju, znatno teže nego bilo gdje drugdje u Jugoslaviji. Kod nas, kako smo mi Hrvati šareni i naizmjenični, znalo je biti par godina bolje, par godina lošije, ali u svakom slučaju nije bilo tako uputno ne obazirati se na ono što od tebe traže i očekuju, nego pokušati ići svojim putem i reći evo, to sam ja, pa sad što bude. Ja nisam znao, nisam o tome nikad razmišljao, ali to mi se činilo jedino normalno. Ako me filozofija drži i ako ja držim nju, uvijek pobjegne, ali na taj način postupiti. Je neka vrsta jednog novog pristupa, ali neosviještenog i ne namjernog, ne racionaliziranog, nego mislim da sam u predgovoru rekao kao duša koja naprosto se ogleda oko sebe i tak dalje. No, prošle su godine, nakon dosta godina se pokazalo da to se može prihvatiti, ali naravno da o tome dalje ne. Ta neka vrsta, Nietzscheovim izrazom, svjesno odabrane nesuvremenosti. To bi mogla biti naravno i poza, i vrlo zgodna poza. Ja sam sasvim siguran, neko ko to zna dobro odigrati, da bi imao gomilu obožavateljica, pa i obožavatelja. Kod mene nije bila poza, to smijem reći. Ja drugčije filozofiju ne mogu razumjeti. To je povezano sa tim intermecom svjetova. Naime, osjećaj da si ubačen u jedno doba u kojem znaš da je u osnovi se iscrpio smisao epohe jedne, pa možda i niza epoha i cijeline dosadašnjih epoha, u kojima znaš da još uvijek nisi ni blizu dorastao tome da prepoznaš načelno zbivanja tih epoha i ono što ih je vodilo i da doista promisliš temeljne ključne pojmove i stavove koji su tamo vladali i principe, a s druge strane da ti je zadatak pripremiti jedan, ajde recimo tako, neku vrstu filozofijskog uskoka u jedan novi horizont, u jedno novo razumijevanje cijeline svijeta, cijeline svega. Svijet je tu na tragu Sutlića, kod Sutlića na tragu Martina Heideggera, naravno mišljen ne kao cijelina svih mogućih bića, ne niti kao cijelina jednog temeljnog, obuhvatnog svjetonazora koji vodi čovječanstvo u jednom vremenskom povijesnom razdoblju, nego je svijet ime za način kako se ono jednostavno biti očituje, pokazuje i kako ugađa čovječanstvo u jednom povijesnom vremenu. Taj osjećaj da si izmaknut, da više nemaš tla pod nogama,
da više ne vrijedi ono što je tisućljećima vrijedilo, da međutim uopće još ni ne znaš što je to što je vrijedilo i da to moraš ispitivati, ali ispitivati tako da si cijelo vrijeme sa jednom nogom na putu prema drugome. To je taj intermezzo koji je za nekoga ko nije pripremljen, ko nije polako godinama dozrijevao, vjerojatno prerizičan da bi se u njega upustio. Ja mislim da je utoliko pošteno upozoriti ljude da filozofija, ako se ozbiljno uzme, nije osobito privlačna, lijepa, dražesna i simpatična i tako dalje, nego je to jedna vjerojatno najveća moguća avantura koju ljudska egzistencija na sebe može uzeti. Mislim da se tu možeš složiti. Koliko te znam, to smo blizu. Da, ali ta intermezzo svetov, ta teza, kako bi rekel, horizont, ta nemogoči horizont, ki na koncu zmanjka, ki se ga ne moremo dotakniti, je vendar odvisen od tega, kar je bila tema nekega simpozija 5 let nazaj, se mi zdi, na Inštitutu za filozofijo, kamor so te odložili takrat, ko si napisal vaje za filozofijo. To je bilo običaj tudi v Jugoslaviji, da so te pač odložili na nek inštitut, ampak ti si zelo dobro tam izkoristil to priložnost. No, ampak tema je bila, ali filozofija rabi zgodovino, povijest. To je to hrvaško besedo hotel poudariti, ker v slovenščini se glagol povedati veže na govorico, na to v hrvaščini pomeni zgodovino, se veže na zgodovino. Ampak to vprašanje, torej, da filozofskemu mišljenju kot tak pripada zgodovinskost. To ni zgodovina, tudi mogoče, da lahko rečemo svetovna zgodovina, pa te zgodovina, ki jo pač zgodovinofizijo obravnava, to je zgodovina pojma. To je zgodovina usoda biti. Vse to Sutlič je govoril o zgodovinskem mišljenju celo. Torej, to je specifičen pojem zgodovinskosti. Ni to zgodovina, ki bi jo mi odčitavali iz dogodkov, s katerimi se srečujemo, ampak je nekaj, kar temu mišljenju samemu pripada. Mislim, da je to eden največjih izzivov tvoje misli. Tu bi te spomnil na tvoj tekst v Gadamerjevem zborniku, kjer obravnavaš to funkcijo Ibergang, pri njem prehoda biti. Kako, zakaj filozofiji pripada zgodovinskost? To mislim, da je tudi vsaka hermeneutika temelji na tem. Pokušat ću od kraja ovoga što si ti izrekao ići prema početku toga što si rekao. Kod mene, recimo, iako to nije baš preporučljivo tako šablonski prosuđivati i procjenjivati, ali kod mene, a da nisam u početku toga niti bio toliko svjestan, nekako vrlo rano unutar filozofije hermeneutički pristup privukao više pozornosti i više me je prisno povukao nego fenomenologija, barem fenomenologija u izvornom njezinom husserlijanskom smislu, upravo zbog ovog momenta povijesnosti. Je to rezultat, je to utjecaj uz ostalo Sutlića?
ne mogu suditi, a niti mi se ne čini najbitnije. Manje je važno da znamo čiji je što utjecaj i tako dalje. Mnogo je važnije znati što je to o čemu govorimo. Ne? Povijesnost je meni od doktorske radnje o Platonu, ja sam stavio naglasak na zakone i na čuveni mit iz Politikosa, gdje se govori o dva razdoblja svijeta, jednog razdoblja ključnog u kojem Bog drži kormilo svijeta i tako dalje, i drugog razdoblja u kojem se povlači u svoje motrište, ostaje teoretikos, svijet biva prepušten sam sebi i okreće se u suprotnom smjeru od onoga kojim je bio vođen i sve više dolazi pod utjecaj neizrecivo moćne snage urođene mu epithimija, požude ili žudnje i tako dalje. Dakle, i zakoni i Politikos, nije slučajno da mi je Platon bio u tom pogledu putokaz i učitelj u mojim ranim godinama. Tu sam prepoznao nešto što mi se poslije potvrđivalo i kod Sutlića i kod Heideggera i kod Nietzschea i tako dalje. Bez smisla za neizrecivo duboko značenje povijesnosti i bez minimalnog takta hermeneutičkog razlučivanja pojedinih povijesnih epoha u kojima svaka ima svoje elementarne zakonitosti, pa se ne može renesansna virtu bez problema i bez teškoća poistovjećivati sa ranogrčkom arete. Zato je jedna i druga pripadaju cijelini svijeta koja je iz temelja drugčija i tako dalje. Bez te elementarne hermeneutičke, da tako kažem, školovanosti, po mom sudu se u filozofiji ne da puno napraviti, a ako je ozbiljno uzmemo, onda nas dovodi do ovog intermeca svjetova i do toga da ima u povijesti ključnih, recimo tako u navodnicima, trenutaka u kojima se jedna povijesna epoha iz temelja radikalno prebacuje u jednu novu koja je još potpuno neodređena, nejasna i zapravo najčešće izaziva podozrenje, strah i užas i tjera nas da ono novo u njoj pokušavamo prekriti i prikriti oslanjanjem na staro i naslijeđeno. Takva vrsta povijesnosti stavljena u odnos spram filozofije i filozofijskog mišljenja upućuje nas na to da filozofija i tako povijesno shvaćena filozofija i filozofijsko mišljenje više nije, kako si ti rekao, bilo koja vrsta reflektiranja zbiljskog događanja, nego je, rabim riječ koju sam, ali ne jedini ja, rabio, nego je sama filozofija i filozofijsko mišljenje svijetotvorna. To znači da sama otvara horizonte i perspektive nove povijesne epohe. To znači da je mišljenje, pa onda, i to je vjerojatno tema koja je tebi iznimno bliska kao i meni, ne samo mišljenje, nego i govorenje i jezik. Više nisu govorenje i jezik o onome što je, nego govor i jezik jesu otvaranje prostora i perspektive za moguće pojavljivanje bića koja još nisu izašla na javu, ali, da tako kažem, dinamički čekaju da budu prizvana, pozvana i da se iskažu, pokažu i da prisustvuju. Ne? Utoliko mi je iz ovog prijelaza, intermeca svjetova, povijesnosti, da tako kažem, sua sponte ili automatski pogled već dugo vremena pao na ključnu ulogu mišljenja i jezika, ne kao refleksije o nečemu, nego kao
onog čina ili onog dijela ili onog, ne znam kako bi to nazvao, koji tek otvara mogućnost da se dosad nepojavljena bića pokažu, izađu na vidjelo i budu s nama. Tu si načel to temu jezika, ki se bom dotaknil, ampak prej moram še neko zadevo odpreti, namreč kljub temu, da si v hrvaščino prevedel ogromno filozofskih delov iz grške filozofije, nemškega klasičnega idealizma, uredil hrestomatijo filozofskih tekstov, objavil kakšnih 50 sodobnih tudi avtorjev pri hrvaški matici. Torej bi bilo napak razumeti, da se ti zauzemeš za neko, kako bi rekel, da narediš arhiv velikih filozofskih tekstov ali pa razstavišče velikih filozofskih duhov, ker namreč zdaj, če gledamo tisto, kar se stalno pojavlja v tvojih tekstih, je problem negativnosti, je problem horve, je problem breztemeljnosti, torej, ki je vezan recimo na Platonovo filozofijo, na Nietzschejevo filozofijo, na Schellingovo filozofijo, na Heideggerovo filozofijo. Torej, da pravzaprav tisto, da nas ta zgodovinskost filozofije zadene tako rekoč na način negativno. Mi poznamo recimo očitek Heideggeru, zakaj je v Bitvi in času negativna tako, na prvi občutje, negativna razpoloženja izpostavil, kot je tesnoba, ampak zdaj, glede na to, kar si naznačil, glede same zgodovinskosti, ki pripada filozofiji, je pa ta negativiteta verjetno neko označujoče mesto filozofije. Zdi se mi, da je to ena tvojih prioritet tematizacije. In Schellinga, in Platona, in Heideggera, in Nietzscheja bi to držalo. Apsolutno bi. Ako bi jednom u trenutku slabosti išao govoriti o onome što je moja, glupo je reći moja, stidim se tog izraza, glavna, središnja tema, onda bi to bilo pitanje onoga što nam se skriva pod imenom ništa. Da. Prije toga u reakciji na početak ovog tvojeg zadnjeg, činjenica je da ovako ili onako manje više uvijek se upuštam u pokušaj razgovora sa takozvanim velikim misliocima. Naravno, dajem do znanja da sam ipak pročitao i manje mislioca, uvijek u fusnoti i tak dalje. I neću se ustručavati to reći, jer mislim da je dužnost svakog od nas koji barem sebi utvaramo da ozbiljno mislimo, da budu otvoreni i iskreni do neke mjere s javnošću. Dobar dio onoga što danas slovi kao filozofija mi se čini nedorasli. Iskreno rečeno, ne pada mi lako ta spoznaja i to iskustvo, ali kad se primim danas nakon 40 godina po možda 12. put čitanja takvog jednog teksta kao što je De Anima, onda ustanovim da je stavljeno u susjedstvo takvog teksta, takvog mišljenja na djelu, mnogo toga što danas važi kao iznimno relevantno, važno, nezaobilazno i tako dalje, zapravo neka vrsta dobronamjerne, doduše najčešće, ipak filozofijske brbljarije. Moje iskustvo to da mi zapravo takozvane velike mislioce u pravilu zaobilazimo ili kad ih ne zaobilazimo, zadovoljimo se time da smo tu i tamo malo nešto načeli od onoga što kod njih ima. I onda se na to tu i tamo malo pozovemo, to negdje svrstamo
rubriciramo i primimo se takozvanih aktualnih tema. Aktualne teme su 7. derivat od onoga što su ovi mislili, promislili, rekli, ali ih niti mi, niti često niti njihovo vrijeme nije shvatilo. Zato mi se čini da je uz obvezu svakog od nas koji mislimo da bude u dijalogu sa onim što se danas tematizira, što se danas problematizira, da je uz to neophodno neprekidno studiranje velikih dijela doista velikih mislilaca. To dalje demonstrirati ja niti mogu niti hoću, ali to sam zapravo djelomice u svim svojim radovima pokušao pokazati. Iza toga bih stajao, čak i po tu cijenu da budem doveden jednom u situaciju kad ću, samo to neću javno izreći, kad ću doći možda do spoznaje da najveći dio toga što se danas zove filozofijom zapravo ne zavređuje to ime. Toliko o tome. Što se tiče ove tvoje konstatacije, ona je potpuno ispravna, samo to je jedna tema o kojoj se jedva usudim i pisati, a kamoli govoriti. Još od vremena Platonovog sofista pa do Heideggerove ontologijske diferencije vlada među onima koji doista misle uznemirenost oko toga da mi to ništa već time da ga imenujemo, označavamo, da kažemo to pokaznom zamjenicom koja upućuje na nešto što je i tako dalje, falsificiramo neprekidno i da ne možemo nego falsificirati, a s druge strane svakom ozbiljnijem mišljenju koje je kao ozbiljno uz ostalo i radikalno, to znači koje se zapućuje do principa i do korijena stvari o kojima misli, se uvijek iznova pokazuje da je središnje i centralno. Kako s tim izaći na kraj? Kako to protumačiti? Vjerojatno dijelom i kao sudbinu svakog živog bića, da je konfrontirano sa tim ništa i da je to zapravo, da je ono što mi nazivamo život jedna neprekidna borba s onim ništa, u kojem se to ništa niti ne smije spoznati, imenovati i odrediti, i kad bi ga se moglo, ne? Da je, na primjer, Nietzscheova jedina mjerodavna definicija, da tako kažem u navodnicima, nihilizma, koja kaže volji je nemoguće ne htjeti. Radije će htjeti ništa nego ne htjeti, da je, to bi se dalo po mom sudu pokazati, ali to se ovdje ne može i to nisam siguran da ću ikad moći, ali mislim da bi se moglo pokazati da su sva iskustva, i to ozbiljna iskustva niza ključnih fenomena, povijesnih fenomena takozvanog nihilizma, u biti ukorijenjena u toj ključnoj Nietzscheovoj spoznaji. Gdje god se okreneš u ozbiljnom mišljenju je ništa. Međutim, kao i svugdje i kao i uvijek, lako se dogodi da se od toga napravi jedna zgodna pripovjetka, pa da onda za Franski ili Sloterdijk ili ne znam, neću sad imenovati, oprostite, zaboravio sam se, od toga napravi jednu lijepu priču koja onda ima 16 izdanja u roku od 2 godine. To je opasnost. A s druge strane to ne znači da to nije tema. To je tema, samo kako joj pristupiti, kako opće jezično, kako misaono s njom ući u dijalog, to je problem. Ja, mislim, da to določa tudi še neko posebnost pri tvojih razmišljanjih, namreč kako pristopaš k človeškemu bitju. Sploh izraza subjekt
sploh nikjer ne uporabljaš. Če izraz zavest se ga redko poslužuješ, večinoma govoriš o duši. Mislim, da je to nekako povezano z to konfrontacijo s tem ničem, ki je tako rekoč čisto nedotakljivo, ki se ga pa zmeraj kot človeška bitja dotika. O tem si predaval, v svojem predavanju pred mnogimi leti Človek v noči, glede na Heraklito, fragment. Ampak mislim, da ti je to odprlo, torej tudi Kanta si, tisti citat, spomnim tvoj iz Kanta, da večino stvari duša skriva v temi. Torej, to ti je omogočilo en pristop ne k tistemu, kar se danes imenuje antropologija, psihologija človeka, ampak en diskurs o duši, ki je sama, veš, da to ni več pojem, v psihologiji, od novega veka naprej duša nima več svoje koncepcije. Ampak ti se ogromno krat vračaš k tistemu, kar je čustvo, kar je spomin, kar vse to tvori to dušo človekovo, ki je razpredena med biti nič oziroma trpi to izkustvo negativnosti, ki jo potem filozofija po svoji poti nekako spravi na plan. Spisa o duši takega, kot ga napiše Aristotel, pa Descartove strasti ne more napisati psihološko formiran strokovnjak. Lahko napiše nekdo, ki ima to temeljno filozofsko izkustvo. Da, s čovjekom je problem. Sasvim jasno, jedan od većih. Ja sam pokušao u dosta intenzivnoj, recimo tako, misaonoj konfrontaciji s Descartom jednom za uvijek, neću reći, ostaviti po strani, bilo bi pregrubo, ali u granice postaviti samorazumijevanje čovjeka kao subjekta. Čovjek i to što ti kažeš nije slučajno, radi je o duši. Duša je na neki način sva bića. Dean. Čovjek je neusporedivo dublji. Seže i u dubinu i u širinu, daleko iznad onoga što se njemu u osvjetljenom krugu njegovog samorazumijevanja pričinjava kao on sam. Antropologija, psihologija, uglavnom neću opće o znanstveno utemeljenima, jer negdje od polovice 18. stoljeća i znanstveno utemeljena psihologija i znanstveno utemeljena antropologija su filozofijski ništa. To je doista mjerenje refleksa i stupnjeva, intenziteta, reakcije i tako dalje. To nije filozofijski vrijedno ozbiljnog spomena, ali imamo kod Franza von Badera, imamo kod niza, kod Pascala, ozbiljnih mislilaca koji su psihologiju i antropologiju na jedan drugi, po mom sudu jedino relevantni način nama donijeli na poklon ako ga hoćemo uzeti. Ali i takva psihologija i takva antropologija polazi od toga da je čovjek jedno od bića. Čovjek nije jedno od bića, čovjek je na neki način sva bića. I tu je zvuči zgodno, moglo bi se od toga napraviti formulu i parolu, a zapravo je zagonetno i teško za dokučiti, ali prvenstveno se mora u svom vlastitom iskustvu
steći temelj za daljnje promišljanje toga. Kad jedan pjesnik, pod pretpostavkom da je pravi pjesnik, ili kad jedan slikar poput Cezana iz godine u godinu uvijek iznova slika planinu, brdo San Vitor. Što se u tome zbiva? Što njega tjera na to da to slika? Ja ću to sad grubo i neprimjereno reći, teško je naći izraze za tu konstelaciju. On je na neki način pozvan od samog tog brda ili planine da mu da se pojavljuje, da se iskazuje, da tako reći u navodnicima govori u slici. To znači Cezanne sam, recimo kao čovjek, je u sebi otvoren do te mjere za susret sa tim brdom, da to brdo i Cezanne nisu dvoje. Ova nesretna cezura, ovaj jaz koji je ne samo sa Descartesom, on je to genijalno uobličio, formulirao, koji negdje od nominalizma 12. stoljeća se polako izgrađuje. Taj jaz između čovjeka i onoga što onda on naziva prirodom, pa onda naziva Bogom, pa naziva drugim čovjekom, a zapravo je uvijek riječ o metafizički gledano egoističkom solipsizmu. Taj jaz je nešto što ne bi nikako filozofijski gledano smjeli dopustiti da traje, da ne bude propitivano i da se ne promišljaju mogućnosti neutraliziranja ili savladavanja ili zacijeljenja tog jaza. Utoliko čovjek kao biće u kojem čak, evo sad kad sam već se zanio, dopustit ću si samo na kratko. Čovjek kao biće u kojem čak i besmrtnici da bi sebe mogli osjećati sudjeluju i prisustvuju u njemu i on biva na trenutak njima da bi oni sebe osjetili. Sad parafraziram kasnoga Hölderlina, ali mislim da nije jedini koji je na taj način stvar shvatio i mislim da se na taj način stvar može, a možda i treba polako početi shvaćati. Dakle, čovjek nije jedno od bića. Čovjek je sva bića. I njegova je zadaća da tako kažem, da bude rezonanca, da bude zrcalo i da bude odjek svega što je. Da sve što je u njemu sebe potencira tako da se samo u njemu može otvoriti i pokazati. Prvenstveno u jeziku, ali ne samo u jeziku. Odkar smo razgovor. Razgovor, tu seveda ne moremo zdaj seveda, mimo teme, ki si jo ti že načel, če je kaj, kar človeka dela za vse bivajoče, potem je to, česar prijema svojo staro definicijo zoon logo nehon, bitje, ki ima govor, in tu pridemo do tematike, ki jo že vrsto let po različnih poteh ali preko prevodov, ki so potem pokazatelj zgodovinskosti filozofije, ali preko takih razgovorov, kot jih zdaj imamo, prihajava do tega problema jezika oziroma vprašanja jezika. Pri tebi ima to vprašanje zelo širok razpon. Se že od tistega vprašanja, nekje tudi v naslovu tvoje nemške knjige, oziroma v tematiki tvoje nemške knjige, kaj pomeni misliti v lastnem jeziku. Vprašanje, ki ga bo treba vedno pogosteje ponavljati, ki pa bo verjetno razpuščeno še bolj hudo. Do tega, da tistega, kar tvori bistvo govora, jezika, v slovenščini rečemo radi govorice, da je to pravzaprav mok, da je to tišina. In da je ta mok govora tista muka človeka. Torej, to je
ne, v hrvaščini pride to še bolj do izraza kot v slovenščini. Ta odnos človeka in jezika, ne, hermeneutični odnos, pravi Heidegger v Napoti Logogorice. Torej, tu imate v hrvaščini seveda na voljo eno besedo, ki je nepredvodljiva. Jaz sem se trudil v prevodu tvoje knjige, da bi približno kaj sugeriral v slovenščini, ampak se ni dalo najti titraj. Je ta, ne, to, kako bi rekel, sem poskušal na vse načine, ampak to je tista enkratnost položaja v jeziku, ki je, ne, tisto najboljše v prevodu je tisto, kar ni prevedljivo. Tako kot je v filozofiji najboljše tisto, kar v dotikanju Pinganov ni nedotakljivo. Ne. Kako pravzaprav danes jaz vidim ta odnos do jezika problematičen v več smerih. Tudi kar se tiče akademskega celotnega pogona, ki gre pač v internacionalizacijo, kot se reče, do tega, da pravzaprav mi izgubljamo preko informacijskih sredstev. Izgubljamo to razsežnost, da bi poslušali jezik. Ampak to, recimo, ne, tako kot Heidegger definira, potem smo v stanju, ko ne bomo niti več govorili. To je najbolj grozna prihodnost. Hujše od atomske bombe, če se to zgodi. Da, ima toliko pametnih i dobro informiranih ljudi koji su bolje u stanju od mene fenomenologijsku situaciju suvremenosti dobro opisati, da ja nemam potrebe niti želje još i sam pridodavati, ali recimo nedavno je kod nas objavljeno je jedno istraživanje u Hrvatskoj koje nakon niza godina ozbiljnog istraživanja ustanovilo da je sposobnost čitanja i govorenja kod školske omladine nevjerojatno drastično se srozala u odnosu na stanje od prije čak 5 godina. Dakle, idemo u tom smjeru. Idemo u tom smjeru, mi smo sad polako, to je isto, to se da po mom sudu filozofijski relativno uvjerljivo i plastično pokazati, to se ovdje ne može. Mi smo vođeni u tom smjeru da nam se život sve više orijentira u smjeru kontinuuma slika. Jedne do druge, jedne za drugom. Mi živimo sad, ova obsesija selfija nije pala s Marsa. Ne? To je jedna duboka, očito požuda posrijedi, jedna golema, nesavladiva potreba čovjeka, a da ni ne zna od kuda i zašto. Natjerani smo na to da nam se i unutrašnji i vanjski život sve više fokusira u međusobno odvojene, ali mehanički povezane slike. Prelaz već fotografije u kinematografiju je svojedobno signalizirao taj smjer i tako dalje. Mislim da se to da danas pokazati. U tome svemu, ajde u navodnicima, prvenstveno stradava govor. Govor ne znači samo govor tebe i mene jedan drugome ili mene i vas i vaš govor dok u sebi odgovarate prateći moje izlaganje i misleći sami na temelju njega je isto tako jedna vrsta govora, dakle i vanjski i unutarnji govor i tako dalje, ustupaju sve više mjesto jednom punktualnom, kontinuiranom, a međusobno samo mehanički povezanom nizanju slika jedne za drugom. To je bit našega života već unatrag toliko vremena i sve više i više i uskoro, ne isključivo to, ali govor. Već kad kažemo jezik, promašili smo. Jer onda nešto što je filozofijski duboko zagonetno
i značajno kao fenomen govora. Stanjujemo, razvodnjujemo, upovršnjujemo u lamatanje jednim fiziološkim organom. Već je rimsko lingva totalni promašaj ovoga što su Grci mislili pod jezikom. Grci opće za ovo što mi zovemo jezik nisu imali ime. Bili su prepametni za to. Kakav jezik? Nešto drugo je posrijedi za što očito još nemamo čak niti ime. Heidegger je radikalno zadnjih 20 godina umjesto šprahe govorio zage, kazivanje, ono što mi nazivamo kazom i kažom u smislu puke bajke, on je od toga u tome prepoznao mogućnost da se ovaj središnji fenomen našeg, ne samo našeg življenja i egzistiranja imenuje. Mislim da je, ti si to spomenuo, mislim da je, ne mora biti, ali da je za svakoga ko danas filozofijski nešto nastoji, ne nužno, ali dobro došlo i preporučljivo da se tu i tamo okuša u poslu ovog takozvanog prevođenja. Mislim da se, ako igdje drugdje, onda se u naporu prevođenja može doći u jedno neposredno živo iskustvo toga što je zapravo jezik. I iz tog iskustva tek ga početi razumijevati i misliti na jedan izvorniji način. Kad pokušavamo prevesti sa jednog jezika, pogotovo ako je riječ o misaonom tekstu, ako se prevodi nemisaoni, onda uživamo, kao da se u ljetu u bazenu kupamo. Ali ako je ozbiljni, teški tekst, onda se mučimo oko toga da naš vlastiti jezik tek razumije. Posao prevođenja je takav da u njemu se tek susrećemo sa dubinama i potencijalima inače skrivenima vlastitoga jezika. Kad to iskustvo imamo, onda nam se može polako pokazati da je u govoru, u jeziku posrijedi nešto što je, vraćam se ono što sam govorio o čovjeku i antropologiji, nešto što je puno dublje od čovjeka i njegovog razuma i razumijevajućeg komuniciranja uzajamnog i tako dalje. Da u jeziku, kad ga uopće govorimo, čak i nesvjesno, participiramo na stoljećima prije nas. To da rabim riječ škola nije samo razumljivo. To nije palo s Marsa. Riječ škola, koju inače rabimo u novinama, u dječjem obdaništu, u prepirci roditelja sa djecom i tako dalje, je schole. Postepeno dobivati uho za to, što je u riječima, ne samo ključnim filozofijskim pojmovima, nego i najobičnijim riječima, poput vrijeme, recimo. Što je sve unutra mišljeno, od kuda to kroz stoljeća se polako sedimentiralo, razvijalo, stvaralo i tako. Što znači to da je u jednom jeziku za ono što nazivamo svijet vladajuće ime kozmos, koji govori o tome, o nekoj uređenoj, blještavoj, harmoniziranoj cijelini, kozmetici, da je u drugom jeziku mundus koji je sasvim drugi predodžbeni horizont i temelje semantičke ima, i slavenski svijet koji vjerojatno po svemu sudeći iz nekog metafizički shvaćenog svjetljenja dolazi, da ne govorimo onda o miru u jednoj specijalnoj i tako dalje. Učimo se polako tome da možemo od svojih prijatelja, sugovornika, mislilaca kojima smo okruženi tu i tamo dobiti naputak, da možemo iz ozbiljne lektire dobiti još
neusporedivo dublji naputak, ali da već iz osluškivanja jezika u kojem svakodnevno živimo, kad za trenutak stanemo i doista ga čujemo, a ne naprosto govorimo i idemo dalje, da možemo neprekidno učiti. I da nam se i tu može otvarati jedan horizont onoga o čemu sam malo prije u više navrata govorio, kao onaj, recimo, jedna povijesna epoha iz koje u intermecu svjetova, polako tapkajući korak po korak, otvaramo novu povijesnu epohu. Da, tu zdaj seveda se srečamo z neko okoliščino, kot si rekel, Grki nimajo imena, zato ker imenujemo jezik, glosa, recimo, s katero se je razvil glosar. Ampak logos, ki ga mi potem kot govor prevajamo in podobno, ni samo ključna beseda filozofije in potem znanosti, ampak ima tudi svoj politični učinek. Začetni tekst tu v izboru, v knjigi Filozofske disputacije zadeva izvor demokracije. Brez logosa, brez logondidone, ratio redendi, verjetno ta demokracija ne bi našla svojega mesta. Tudi demokracije, Grki seveda ne poznajo v istem smislu, to razlagaš v samem tekstu, ampak ta prostor javnosti, ki je za demokracijo agora. Vse to je povezano z govorom agoreo, vsem tem. In tu smo danes, torej ta handicap naš z jezikom, mogoče da se najbolj še kaže v političnem jeziku, ki je v času informacije, tehnološke informacije, postal dezinformacija, fake news, glavni vzvod vsega kolobarjenja z jezikom in tako naprej. Fenomeni, kot praviš, imamo veliko drugih usposobljenih ljudi, ki o tem govorijo, ne bova govorila. Ampak vseeno bi te vprašal, ker si seveda priča temu razvoju demokracije v zadnjih 20 letih, tranziciji, tudi kot rečemo. Kakšen je tvoj občutek po 30 letih? Pred 30 leti, recimo vse, kar zadeva evropski razgovor, smo imeli neke druge predpostavke, šli smo z nekim optimizmom. Danes od tega se malo govori, oziroma je govor sam prišel v neko nemogočnost. Verjetno imaš tudi ti izkušnjo, če boš nekje stališča filozofije govoril o političnem dogajanju in to, kako bi rekel, boljše, da prineseš paradižnike in jajca sabo, da si prihraniš vse ostalo. Medtem, ko poglej, pred 30 leti so se veliki simpoziji na te teme prirejali in tako naprej. Mi tu v inštitutu smo skušali še pred par leti nekaj podobnega, sem ti prej dal na zbornik, ampak ves ta posel in z njim tudi se mi zdi sam pojem demokracije ne bi obdoževala krizo in hipokrizijo, ampak se nahajamo na neki nulti točki, tako se tebi zdi. Mislim da nekakve 3 točke bih kao središta mogućeg ovog odgovora sebi pred oči stavio. Prva je ta da smo, to govorim i samo kritički i kritički i tako dalje, mi smo svi učenici, svi smo pioniri i onda kad smo najbolji i kad se najviše i najiskrenije trudimo i kad smo po rođenju upravo za tu stvar mišljenja i filozofije koliko toliko predodređeni, mi ipak uglavnom kaskamo za jačima od nas.
Ima kod Nietzschea jedna naoko efektna samo konstatacija. Nakon što je Bog umro, još desetljećima i stoljećima njegove sjene upravljaju našim životom. Ne znamo uopće, ne usudimo se znati da je temelj cjelokupnog dosadašnjeg razvijenog i raščlanjenog života se u sebi urušio. Surogati tog temelja jedan za drugim nam vrijede kao to što je realno povijesno nestalo i mi umireni tim surogatima idemo dalje u prazninu koja se metafizički otvorila, a da toga nismo niti svjesni. Tako je otprilike i sa ovom najezdom, ajde recimo tako uobičajenim publicističkim terminima, najezdom i liberalne demokracije, populizma, bezuvjetnog nametanja vlastite projekcije i predodžbe kao istine i ignoriranje mogućnosti da bi nešto bilo istinitije od drugoga i tako dalje. Ono što se u tome zbiva je zapravo samo refleks ili povijesna konsekvenca, epifenomen jednog dubljeg zbivanja koji se može možda označiti imenom smrt istine. Bog je, kako ga je Nietzsche razumio, nije bio prvenstveno kršćanski Bog, nije bio Bog objave, nego je bio metafizičko središte cjeline artikuliranog kozmosa. Ta cjelina, to središte je prije svega pod imenom istine, dobra i lijepog figuriralo u svijetu, tako da je 1000 godina taj svijet držalo na okupu i relacije, proporcije, odnose među elementima i momentima svijeta uređivalo. Ono što Nietzsche zove smrću Boga, jednim dijelom se mirno može prikraćeno donekle razumijevati, misliti kao smrt istine. Smrt istine znači da zapravo istine nema. Kad istine nema, onda je sve što neko hoće, ako ima snagu i moć to nametnuti, istina. I to gledamo zaoštreno zadnjih 5-6 godina, neću imena govoriti, svi znamo o čemu se radi. Šta hoću reći s time? Da je za onoga koji je radikalno mislio, ta stvar već tada bila prezentna, prisutna. Mi uspavani ljudi, neko više, neko manje, većina ljudi totalno uspavana, hodamo kroz svoj život desetljećima, a da ne znamo šta se zapravo dogodilo i da se onda povremeno iznenađujemo kad prepoznamo. To je što se tiče tog kao prve točke. Druga me vezuje uz ono što smo malo čas rekli o govoru i jeziku. Ako igdje čovjek kao čovjek pokazuje svoju zrelost, snagu i ja bih rekao i odlučnost i hrabrost, to je u tome da otvoreno, jednoznačno, odmjereno, bez patetike, bez drame, bez manirizma, kaže ono što vidi da je istina. To je, ako se ne varam, to je bila vodeća ideja. Koliko se ona u realizaciji doista obistinila i tako dalje, to je drugo, a to je bila vodeća ideja grčke demokracije. Iz Periklova govora, mislim da se i iz Euripida, i Solona, i što sam sve pokušao pokazati, da se vidjeti da je gotovo nevjerojatna obsesija tadašnjeg
grčkog življenja bila ta, svaki čovjek bi morao moći i htjeti govoriti istinu bezuvjetno i bez obaziranja i tako dalje. I svaki najobičniji, to je ideja Agore, svaki najobičniji građanin ima to pravo, ali i tu obvezu i dužnost. Da ima tu obvezu i dužnost, to je nešto što je definitivno kod nas izostalo. Kod nas, ne mislim samo u Hrvatskoj, neću o Sloveniji govoriti jer to ne poznam dobro, za Hrvatsku mogu reći da je izostalo. Onaj ko govori, taj uglavnom laže. Onaj ko bi mogao ne lagati, taj ne govori. Ali to da nemaš samo, da se ne boriš samo za pravo na to da govoriš, nego da ne možeš živjeti ako nisi rekao ono što vidiš kao istinu, to je definitivno zaboravljeno. Ja sam u povodu smrti Marijana Cipre sam napisao da je njegova egzistencija bila biti istinom i tu istinu govoriti. I to mi se čini da je neka vrsta definicije filozofa. Ne jedina, ali jedna od mjerodavnih. I utoliko smo u situaciji u kojoj se to sistematski zaboravlja, u kojoj su ljudi odustali od toga, u kojoj je kompletni sustav, možda pretjeravam kad kažem kompletni, ajde, uzmimo da je to malo retorička figura, ali u tekstovima sam pokušao pokazati situaciju sa obrazovanjem i današnjim sveučilištem i tako da je. Mislim da je današnje obrazovanje već ide u tom smjeru da uopće ne budi, nego dapače sputava ukoliko se pokaže potreba kod mladih ljudi da razlikuju istinu od laži i da se bore za to da ne samo mogu, nego moraju govoriti istinu. Tu smo u nezgodnoj situaciji. Što se tiče Grka, njima je koliko toliko, neću govoriti o prirođenoj naravi naroda, i to je tema za sebe, ali pazi, kad nema jako puno ljudi u polisu i kad se svi znaju i kad ne možeš glumatati i govoriti jedno, a čini drugo i tako, to je jedno, a drugo, kad nema ovog posredovanja mišljenja i govorenja putem takozvanih masovnih medija. Masovni medije su, koliko god danas bili dragocjeni, u svom temelju i korijenu velika opasnost. A to je tema za sebe. Zdaj sem me spomnil, ko si omenil... Možda smo ljude zamorili. Morala prosim. Spomnil sem me seveda na en Pindarjev fragment, ki se glasi, da je Aleteja, da je resnica velik izvor Aleteja. Torej, s čimer se odpira vprašanje, če je politika nekaj izvorno grškega, ampak v isti meri ali pa še bolj je to umetnost. Torej, ti si veliko razmislekov ob različnih priložnostih posvetil umetnosti. Tisto je, kar je značilno in kar je povezano verjetno z samim elementom resnice kot arete, kot vrline, je, da se vedno vrača k problemu lepote in mire. Tudi eden od tekstov, ki so bili tu izbrani. To sta dva pojmovanji, ki v našem času se tudi nerado govori, nerado se... Ali umetnost gre tisto, kar je Heidegger imenoval brezumetniškost, ali po drugi strani, da se z neke vrste njena forma spoji z informacijo. Kako? Ker obstajanje lepote in mere je verjetno povezano tudi z splošno dostopnostjo fenomenov, s tem, da je lahko človek vsebivajoče. Ali se ti zdi, da ima umetnost možnost, da lahko vrne pravzaprav nek horizont v to zgodovinsko bivanje? Prvi put večeras da nisam sasvim siguran da sam uspio sa svojom slovenčinom do kraja
razumjeti. Ako vidiš da vrludam i da sam potpuno skrenuo, ti me upozori pa ćeš ponoviti. Da, o čemu sam malo čas govorio pod imenom istine, kao načina kojim se objedinjujuće središte cjeline raščlanjenog kozmosa koji se u metafizici onda naziva Bogom može pojmiti i označiti. Rekao sam i dobrota i ljepota, a onda i mjera, vjerojatno je mjera, ajde recimo tako u navodnicima, pojam koji pod sebe obuhvaća i ozbiljno shvaćenu ljepotu i ozbiljno shvaćenu dobrotu. Dobrota nije, neka me ispriča neko ko drugačije razumije, naime ne treba me ispričati, nego neka prihvati da ja mogu drugčije misliti i reći, dobrota nije beskonačno sebe predavanje bez kraja i konca i nuđenje drugog obraza onome koji, nego je dobrota povezana s tako nečim kao što je strogost pravednosti. Dobrota je sposobnost, čak i poriv i potreba za tim da se bude zao, koja se potreba i poriv umjerava, odmjerava, zauzdava i koči i tek time pravu, živu, dinamički shvaćenu dobrotu pokazuje. Dobrota nije, da tako kažem Nietzscheovim jezikom malo ovako popularno, dobrota nije karakteristika ili svojstvo slabih. Dobrota je, kao onda i hrabrost, nije položaj i pozicija i stanje u kojem uopće nismo u stanju osjetiti strah. To je onda više vjerojatno ludilo. Nego je hrabrost snaga i moć da se u jedva izdrživom strahu nađe snage da ga se prevlada i da ga se zauzda. Tako je slično i sa ljepotom, to je dosta teže pokazati, ali mislim da su ljepote, to sam na primjeru Schellinga dosta eksplicite pokušao pokazati, dalo bi se pokazati i na Platonovom Filebu i tako dalje. Ljepota je isto tako vezana uz jedva zaustavljivu tendenciju i nagon beskonačnog širenja koja se zaustavlja i koja u toj tendiranoj beskonačnosti postavlja točke, granice iz kojih onda polako niče lik ili oblik. To sam, ne znam, to mislim čak ni ti ne znaš taj tekst o Paulu Kleu, gdje sam to pokušao pokazati da je točka, crta i ploha zapravo rezultat borbe sa izvornom beskonačnošću koja tek dinamički shvaćenom, koja tek onda kad se zaustavi rađa točku, koja onda kad dalje se i tako dalje i tako dalje. Dakle, na taj način shvaćena mjera, na taj način shvaćena ljepota, mislim da je prilično daleka od ove već 100 godina i 120 godina sve više popularne estetike ružnoće u bijegu od Hegela i u bijegu od navodno sterilne, renesansne, proporcionalne, harmonijski shvaćene ljepote i tako dalje. Mislim da je ta stramputica respekta vrijedna kao činjenica, ali misaono gledano nije osobito obvezujuća niti bitna. Čak mi se čini da se može pokazati da pogotovo u suvremenoj arhitekturi
u glazbi, ne u suvremenoj arhitekturi, neka vrsta oproštaja od ove obsesije ružnoćom i disonancom ovak jeftino shvaćenom, za razliku od onoga kako mi se čini da Schelling, pa onda sam pokušao i ja. Da bom zaključil. Sam si me sam napeljal s tvojo sicer zelo strnjeno pojasnitvijo, kako pristopaš k fenomenu lepote, ki si jo omenil, to pot iz neskončnosti, ampak potem lahko rečemo, da je lepota in mera eden od načinov soočanja z nihilizmom. Da bi se dalo tu neko refleksijo najti. Zdaj, to bi navezal seveda na tvoje stike z slovenskim filozofskim prostorom. Vem, da si mnogo let spremljal Urbančičevo sledenje zgodovini nihilizma. Imeli smo, če se spomniš, tisto okroglo mizo, ko je šlo Zaratustrovo izročilo in tako naprej. Ne? Ampak vseeno, mislim, da je tvoja, ne bom rekel, diagnoza, ampak pristop k celotni problematiki spopada z nihilizmom drugače, kot ga je Urbančič zastavil. Da? In ravno to, kar si prej nekako naznačil v zvezi s Schellingom, v zvezi konfrontacijo s Platonom, da poteka po drugačni liniji in tudi smotr, tisto, kar polagaš notri, je verjetno drugačen. Tu seveda se odpira en velik razgovor, ki je kot tak dragocen, ker dokler se nam to področje ne razpre, stoji tako rekoč pred nami kot nekaj, kar ne moramo z nobenimi sredstvi odpreti. Onda smijem ja zaključiti. Da, to mi je žao. Sa dragim prijateljem Urbančićem sam zadnjih njegovih godina par navrata imao priliku razgovarati. Htjeli smo i dalje i više. Ja sam se primio intenzivnog studija njegovog izročila, ali bilo je kasno za razgovor. Mislim da su razlike koje mi jedan drugome nismo tajili, ali su nas poticale na to da samo još ozbiljnije i možda produktivnije osmislimo svoju poziciju, da su te razlike dobrim dijelom bile uvjetovane donekle prilično različitim našim razumijevanjem mišljenja Martina Heideggera. Poznato je koliko je polagao Urbančić na Heideggera i koliko je nikad tajio bio pod, ako ćemo to tako zvati, utjecaj. Ja isto to ne tajim. Dapače, bez okljevanja ću reći da je danas među mnogim misliocima novijeg vremena on jedan od rijetkih kojega se naprosto ne smije zaobići u ozbiljnom mišljenju. O tome ja naprosto ne bi s nekim raspravljao, nego bih pristojno rekao da mi se žuri i tako dalje. Tu je i razlika donekle u razumijevanju uloge Zaratustre u Nietzscheovom dijelu, do koje mjere je Nietzsche samo skicirao jedan mogući lik, a do koje mjere je zapravo na usta Zaratustre Nietzsche svoje zadnje misli izrekao. O tome po mom sudu kvalificirano i dosta uputno upravo Sutlić u ovim predavanjima o Nietzscheu govorio i toliko bi preporučio onome koga to može zanimati da to uzme k znanju. Što da kažem zaključno, ako uopće treba, Dejane? Mislim da ne treba. Nedvojbeno si pogodio ono što je ovako ili onako
os oko koje ovih 50 godina se vrtim, nekad na trenutak zadovoljan, a onda kad se opametim manje zadovoljan. Ovo što se imenom nihilizma pokriva, što je isto opasno ime, jer može se o tome bulazniti, može se onda Berdjajeva, može se Dostojevskog, može se filozofijski gledano, zna se gdje se obraća čovjek kad o nihilizmu misli i govori. Dakle, to neobično ništa do kojega ne možemo, a bez kojega ne možemo, kao središte, i to nismo možda dovoljno, i ne treba možda. Ovo što sam sad rekao, kao neku vrstu, ajde kad toliko govorim da čovjek mora imati petlje i jasno, javno reći, doista mislim da nam suočavanje sa mišlju Martina Heideggera još uvijek predstoji. Ova cijela papazjanija i napuhani balon sa crnim bilježnicama je samo pokušaj, planetarno shvaćen pokušaj da se sebe opravda zbog vlastite nemoći, da se s tom mišlju izađe na kraj. To je golemi opus, 120 knjiga u međuvremenu, to sve treba ne samo pročitati, nego promišljati, i to godinama, ali to se mora, po mom mišljenju, i onda se neće se nasjesti na čitav niz potpuno prikraćenih i nedozrelih ovih pseudotumačenja, jednako tako kritičkih i apologetskih, jedno i drugo je bez veze. Dakle, ne samo, naravno, ne samo Heidegger, ali Heideggera se po mom sudu naprosto ne da mimo ići, ne da ga se smatrati apsolviranim. Dan danas, nakon 50 knjiga iz ostavštine, uzeti Sein Zeit ponovo čitati znači ući u jedan potpuno novi svijet. I to moramo čitati. Si mi dal izhodišče za naslednji razgovor, mimo glede bo v kratkem išla tudi knjiga od izdajatelja Črne zvezde Petra Travnja. S tim ću se posvaliti. Žalim se, nema kako. Predobro se znam. Zdaj mislim, da smo dovolj dolgo časa se pogovarjali, da bi pa prepustil vprašanja občinstvu. Verjetno ste našli kakšna izhodišča tudi za vprašanja, ki se jih nisva dotaknila, oziroma jaz se tudi da se nisem mogel strniti, se moral ta razgovor v neko določen čas. Nisam barem 10 godina ovak dugo govorio pred ljudima, skoro me stih. Bili si rado 10 let, da tu spet v Ljubljani. Ja, tu bi se še zahvalil, seveda, a je Preze, a je Primož tu, malo manj težave za oči. Ja, rad bi se seveda zdaj tudi zahvalil založbi Apokalipsa, da je bila pripravljena seveda objaviti ta zbornik tekstov Damirja Barbariča v njegovi 70-letnici. Mislim, da je to tudi vi v okviru vaše založbe in društva razvijate zelo intenzivne odnose s hrvaškim prostorom in se mi zdi to seveda zelo uredno, da obstaja ta bližina. Hvala lepa, sem zelo vesel, da smo povedali, kako je zdaj. Pa se upravičujem, nisem mogel prej priti. Zadnje 2 tedna je čisto višnica. Prevajalca žal ni tukaj, se bom njegovemu imenu upravičil, je v karanteni. Ja se zahvaljujem jednako tako. Tudi če bi kdo želel kupiti knjigo, kasneje ne se zglasi pri meni, tam je samo eno nastavljeno. Prije 8 godina.
če ni, potem, kot bi rekel, mogoče potihost, malo po strani, da se pogovorite že z našim gostom. Se vam zahvaljujem za ta obisk. Mislim, da je bilo v redu, da smo se dotaknili teh tem na dan filozofije. In seveda se priporočam za nadaljne obiske. Sam veliko ne hodim okrog, ker imam težave ortopedske, ampak mislim, da bolj. Jedino bi, ako je moguće da to ostane među nama, da je ovo bilo na dan filozofije, jer ja sam prije 3 godine u institutu odbio poziv da na dan filozofije govorim, jer sam rekao da bi svi dani morali biti dani filozofije. Sad sam ne znajući. Zadnjič videl v Zagrebu, sem govoril o meji, ne? In je bil na dan sprejemanja sporazuma o Piranskem zalivu. Baš tam. Tisti dan. Ne hotel, veš. Pa ja velim da smo mi ipak vezani. Hvala vam.